Lakhipur online puthok saba October ki tang ahum irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi pao. Singapore police na Jubin Garg ki postmortem ki report Bharat ki High Commission da sinakre. Silchar da lambi ki khudong thipa thodok amada Scorpio na thombada miyoy ama sire khoisaw naraba miyam na gari adu mai thadokre. Gandhi Jayanti ka mari lenana Manipuri Sahitya Parishad Lakhipur District Committee na sit sengbagi thorom pangthokre. Dr. Kamal Literary Complex Building gi ahanba mathol sangakre hizam irawat mana lanthokre amasung District Administration Jiribam amadi DFO Jiribam na sinduna uchara thakre. Haujik mapung pau tabirase. Singapore Police Force SPF na Jubin Garg ki autopsy report Bharat ki high official sing da kusinakre amasung report adu mahaki nupi Garima Saikia Garg ki mafam da kusinagadauri. Singapore General Hospital la pangthokiba postmortem gi report adu Singapore Police na Bharat ki High Commission da kusinake amasung madugi matungina Delhi da leiba official sing da kusinake loinana report adu miyam gi mangda hujiki oina phongdoktana basu haijakre. Panbayai Jubin Garg September ki tarama panda Singapore da mahaki marup mapang kharaga punna Lazarus Island da thoki ba thodogama da mahak dai kidabani. Silchar Meherpur da ngarang Vijaya Dasami ki ayukta thoki ba lambi ki kudong tiba thodogama da Scorpio na thombada miyoy ama sire. Khoisaw naraba miyam na Scorpio gari adu mai thadokre. Pau gi matungina Meherpur ki voter tol manakta truck amagi chaka manakta famlaga magi gari adu semlingai da khongjel yangna lakhiba Central Public Works Department CPWD ki plate yawba Scorpio gari amana thomada thodokphamda leikidabani aduga thodok aduda miyoi ani amasu asoka panangkhi mafam adugi khoisawnaraba miyamna Scorpio gari adu mai thakhi amasung lambi thingzinki leikhidraba miyoi adu Silkuri dagi Susil Das kawi chahi 39 rom suraba miyoi ni hairi pawasi hekta baga kasargi senior SP Numal Mahata amasung atai police kangmu laktuna mai chakliba gari adu mai muthanaba honaki adubu mafam adugi miyamna mai muthanaba thunglakiba fire brigade ki gari adu khamnaba honabada ngaihak miyam amasung police ki marakta muknaba thokhi police na thodokasigi matangda makhatana thijinba hokre. আজি পুৱাই মেহেৰপুৰ অঞ্চলত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে। ইয়াতে এখন স্কৰ্পিঅ গাড়ীয়ে এজন ব্যক্তিক খুন্দা লগাৰ পৰা ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে স্থানীয় লোকসকল মানে ইয়াত ওলাই আহিছিলে, ওলাই অহাৰ পাছত তেওঁলোকে ৰোড ব্লক কৰিছে আৰু কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী লোকে গাড়ীটো এটা স্কৰ্পিঅ গাড়ীখনক অগ্নিসংযোগ কৰিছিলে। আমি লগে লগে ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ মানুহ মাতি ইতিমধ্যে জুই নুমাই দিছোঁ আৰু সকলো লোকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু ভিক্টিম যিজন ডিচিজ বডি আছিলে সেইটো অলৰেডি আমি মেডিকেল কলেজলৈ আমি চেভ কৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে খুলি দিছোঁ আৰু ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ দ্বাৰা অঞ্চলটো আমি য'ত জুই লগা অঞ্চলটোত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মানে তাক ধুই চফা কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাকী যি অনুসন্ধান কাৰ্য আছে সেয়া আমাৰ চলি আছে। আৰু Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Lakhipur District Committee na ngarang October gi tang ani sagol senimita chamaga yangkai taruk suba Gandhi Jayanti ga mari lenana lamtu sit sengwa amadi awareness program ama fulartol da leiba Khunou High School da pangthokre. School asigi headmaster amadi oja sing khudingmak yawba thoroma sida Parishad Lakhipur District Committee gi President Laisungbam Robindro, Secretary Ingudam Nilbir, Treasurer Oiripa Lakhipur Block Anchalik Panchayat ki AP President Oinam Biramani, CEC member sing Professor P. Raj Bihari, Professor Y. Raj Bihari, Sapam Robindro, CH Ibopisak, Lakhipur branch ki President Laisram Nandakumar, Parishad ki Dima Hasao branch ki President Laisungam Ibocho, Maimom Ojit, Huirem Nandamohon, Soraisam Gorobapuna Chingba, Oja Singh Sarujaki, Ngarangi Thoramda AP President Oinam Biramani na school asigi campus amadi lambi asi bhagadana bathaurang paikhalakani habiki, loinana Soraisam Gorobapuna Fulartol gi main lambida school asigi ming thaba signboard achoba ama thelagani haibagi wapam su thambiki amaromda mathangi chahi lising ani ga kuntaru ki damak lamai taramari panba machu sangba calendar ama phongna bagi pandamda lamdam asigi matam amagi sagnai rba oja singi damak branch singdagi
biodata yauba form 16 kak pisilakre amasung nongmanini asida final selection tauragani haina parisat Lakhipur district committee ki president Leisungam Robindra na phongdoki haina district secretary Ingudam Nilbirna paudam lakle Manipuri medium school seleksi luna na manda library na tingba sisu larik pa bagi mongda rumah sinan na benda na classroom na tingba furniture tingba masih private school tingga pandam na bada ekoi gi government school su phajana luna na lehen masih ai tangai phada bana hama amana nai khalli madu na ekoi na Lakhipur district committee gi makha lagiba Manipuri school ayam masih ekoi tatna sit sengwa ti tawjagani lo ngasi se ni yon diga mai na masih sikoi hobok sabani adum na su oja sing amasung haron club ni chingba mayam punamok na Manipuri side to amasung Manipuri media mo nuksibuduna mateng pangbiyo haji ai mayam pungda Apunba Naharol Iradrup Langka Hozaina Silangduna number ama Panchali Panthoibi Lampakta September gi kunipan haukiba nongmaijing numitagi ngarang October gi tang ani Sagolsen phawba ima Panthoibi Irat thonijabagi thoramda Langka lamdamgi akoibada leiriba miyam hopna saruk yaminaduna Irat thoramadu mapung phana pangthokre lamdam asigi local artist singna ningthokabagi ahingda isei nongmai gi thoram amasu pangthoki mathang numitta angang singi oiba folk dance hendanabagi thoram amasu pangthoki loop ki general secretary M Biramangolna kumsi chahi gi Irat thoramda sel gi tengbang pirak patanatana Irat thoramasi hanadagi hena mapung phana miyam hopna saruk yaba ubada apunba Naharol Irat loop Langka Hozai gi maikeitagi haraute yamba phongdorakli Naharol Sahitya Premi Samiti Imphal Sinduna Dr. Kamal Literary Complex Building gi Ahanba Mathol Langthabal Kendra gi MLA Sri Karam Syamna Luchingduna Jananata Hizam Irapot ki Mopok Numit September ki Kuntra da Sangakre Ahanba Mathol Sangaba Galwenana Manipur gi Lamyan Bakabi Dr. Lamabam Kamal gi Ayekpa photo amasu maikumang dokhi Hairiba Ayekpa photo asi Manipur gi Sagnaraba scholar amadi critic Laikhidraba Professor Nongmaitem Tomina Kalamani amadi Yekpana RK Buddhimantana Yekpani Thoromasiga Mari Lenana Naharol Sahitya Premi Samitina Chahi ahum Lairaga Piba Jananata Hizam Irapot Mana Lisinganiga Kunmanga Naha Oiriba Aiba Sahitya Academy Award Buddhi Chandra Hisnambada Kusinake Award Asida Selona Lupali Singkun Sol Ama Citation Ama Amadi Irabot ki memento amasu yaure award asi thorong gi chief guest oikiba MLA Sri Karam Syamna Kusinake Sanglen Sangaba amadi mana lanthokpa gi thorom asida Naharol Sahitya Premi Samiti Imphal gi president Nauroibam Chandramanina president amadi Sahitya Academy award Arambam Ongpi Memchobina Lamyan Bahizam Irabot ki maramda wangangki loinana Samitina tha ahum leiraga phongba wakhal chephongsu Sri Karam Syamna phongdoke Jiribam Forest Division Sinduna Babu Parada Laiba PWD Guest House ta Human Animal Coexistence Haiba Hiramda Mutramathoi Suba Wildlife Week Celebration Lisingininga Kunmanga gi thoram mapung phana pangthokre quiz competition asida Lari Angbam Bokul Maisnam Pari amadi Muhammad Khurshid na quiz master timekeeper amadi scorer oibiki thoramda Highway English School Team A na first position aduga Deep Pebble Stone International School Team D na second position amadi RK Sanatumbi Pitaloi Team C na third position lauki The second prize winner is Dr. Miyambi all the one position. The next one. DFO Jiribam Galwenana District Administration Jiribam na Sinduna Jingdong Lakai Laiba DC Office Complex ta Nation First at 75 campaign ge sarukam oina ngarang Jiribam gi ADC TS Manoranjan Singh na luchingduna uchara kayamarum thakre
थौरम असिदा DFO जिरिबाम एलांगबम निर्मला चनुना पाउमिसिंगदा हाइकेबदा भारत की मफम खुदिंगदा पांगथोकपगुम सेवा पर्व नेशन फास्ट एट 75 कैंपेन असिगी सरुकमा ओइना सेप्टेम्बर की 13 तगी हौरगा अक्टोबर की तांग अनि फावबा तोंगान तोंगान थौरम कयागा लोइनाना थौरम असि पांगथोकपनि हाइके थौरमदा ADC TH मनोरंजन CO कौरंग हाउपु लोइनाना DIO नामेराकपम विद्यानंदा डेप्यूटी कमांडेंट बिपिन विल्सन SDC जिरिबाम S सीतरंजित सिंह रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बिराज नोंथोमम चिंबा मियोइसिंगना सरुक जाखि हाइरे Background deputy commissioner था उबरा जिरिबाम फॉरेस्ट डिवीजन ना भारत की मफम खुदिंग मक्ता पांगथोकपगुम सेवा पर नेशन फर्स्ट @75 कैंपेन की मखादा ता सितंबर की तारीख 13 तगी हौरगा ngasi अरोइबो ओइना अक्टोबर की 2 प्लांटेशन ड्राइव अवेयरनेस प्रोग्राम प्लास्टिक रिसाइक्लिंग न चिंबा प्रोग्राम मखन मखन चथरपगी मतुंग इन्ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता प्लांटेशन ड्राइव अमा चथजरिबा प्रोग्राम असिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दगी ADC श्री मनोरंजन अमसुंग 20th CRPF बटालियन दगी अखोगी श्री हाउपू साहब अमसुंग DIO मदिंग ऑफिशियल मैम अमना प्रेजेंट तौबिदुना प्लांटेशन ड्राइव असी चथजबनी प्लांटेशन ड्राइव असी अखोई चथजरिबा असी लाइफ हाइरिबा मिशन हाइरिबा मखन मखा सिदा चथजबनी नुंगाइरबा पाव योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगिदमक ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym Hobi Road Fullertol Kasarasam नोंमाइजिंग नतबदा निमित खुदिंगी अयुकी पुंग मापंदगी निमितांगी पुंग 3 फावबा लायंगजरी मोबाइल नंबर 8638078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी एडमिशन ओपन जुलाई 2015 सेशन की दमकता UGC ने रिकॉग्नाइज तौरबा था तरुक की ओइबा पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स कया की दमक मिंग चनबा हौजरे डेंटल असिस्टेंट ECG असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट रूरल हेल्थ केयर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इमरजेंसी एंड एम्बुलेंस अटेंडेंट नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस फ्लेबोटमिस्ट अमदी एक्सरे टेक्नीशियन की कोर्स तंबिनिंग बसिंगना मिंग चनबिबा यारगनी आर्ट्स साइंस नत्रगा कॉमर्स ता 12 पास तौरबा सिंगना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नत्रगा थबक फंगनबगिदमक कोर्सिंग असी UGC ना मसक खंगलबा लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की मखादा हंगदोक्सबनी सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 रोंगपुर मितै खुन मनाक्ता श्री क्रासर गा थंगनबदा लेरिबा IMPS ओपन कॉलेज एनर्जी हीलिंग सेंटर कैंपस असिदा लिंगसिनबिरगो अकुपा मरोलगिदमक मोबाइल नंबर 9395732456 नत्रगा 9706554286 नंबर असिदा पाव फाउनबियो लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना सिंगापुर पुलिस ना जुबिन गार्ड की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भारत के हाई कमीशन दा सिनखरे सिलचरदा लंबी की खुदोंग थिबा थौदोकमदा स्कॉर्पियो ना थोंबदा मियोय अमा सिरे खोइसाउनरबा मियामना गाड़ी अदु मै थादोखरे गांधी जयंती का मरी लेना मणिपुरी साहित्य परिषद लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिट सेंबगी थौरम पांगथोखरे डॉक्टर कमल लिटरेरी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की अहानबा मथोल संगाखरे हिजम इरावत मना लांथोखरे अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरिबाम अमदी DFO जिरिबाम ना सिंधुना उचरा थाखरे
Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.